loko bela ba shu kharabelese mutsho wa shu zori wone or farala spione re khore tshabela sar ko bona zori bukati ya shango la shu asizwinje zwine zwa kho itea fhedzi ni mutsho no kho bonala una makole kha uri tshikholabela sangi no bukati ya shango la shu ro sedza pitungwane phala vunduni la Free State ri shavesa na vungo pa vundu la Northwest ri sangu na kha vundu la KwaZulu-Natal fhedzi ri shavesa pitungwane phala Western Cape ri kho bona zori hone mvula dzi kho dibonala dzi to phela uskane phala kha 30% lutsinga kholuya ri kho swenda luno do siyo tshikholothola abukuma ane phala kha vundu la shu la Western Cape na ngeno kha vundu la shu la Eastern Cape one ri kho bvela phanda nga utalo zwine bakholabelwa zone matshelo ko bona la mimuya yo dine ya manda bukuma nga manda sari tshikholabelesa ne phala kha vundu la shu la KwaZulu-Natal ndi mimuya ine na ngeno ri kholabelesa lwanjeni la shu kho bona na magabelo one a shidosia okwata bukuma zwo tamba fhedzi zori hu do bona phempho ne phala u tshikholothola bukuma ri tshilabesa kha vundu la Mpumalanga none ndi mutsho no kho bona la shu diba u tshikholothola kha ara ri tshikho shitwapo ri tshabelesa ngeno kha phenda ya shango ya shu kha vundu la shu la Western Cape mvula dzi ko bvela phanda ne za do shika kha 60% ri kho dela ri kho sendela nga ngeno kha vundu la shu la Eastern Cape kata shango la shane phala hone ra dibona ho rapuwa ho sa kotoba na zwinji kha vundu la Gauteng zwine ba kho tsibudza zwone na ono kho bona na timbe zdo ba tsibukati a una mvula dzine dza kholabelwa hane phala kha vundu la shu la Gauteng musi ri kholabelesa ri kho bona zwo timbe za nthesa ndi Pretoria ne phala nga 28 degrees ra phelela phanda kha vundu la Limpopo na hone hune mvula dzo ba dzi khona fhedzi kho bona la ho rapuwa ono kho bona la u tshi kho pisa vukuma na ri kho shebesa phala Giani 36 degrees phala Misina na hone 36 degrees so rampezo high temperature dzintha vukuma ro lebelesa na phala burwa na hone nga 35 degrees rapela kha vundu la Mpumalanga hone huna ku bonala na mvula za shizi kuna khona dzedzo ri dzingana pheto pamba na hone phala pheto ngo bosikukhuza fhedzi khu bona hu mutsho no do bosikupisa kuma ne phala sikukhuza nga 38 ane phala 38 degrees ra lebelesa na phala Mbombela nga 32 degrees rampezo temperature dzo dzintha ane phala ri ko to appreciate kha vundu la KwaZulu-Natal ke zila mvula za shu bako tsibzo zo ri dzo ba dzi khona pheto pamba na Ladysmith temperature ndi 27 degrees zwa ḓi tamba fhedzi zo ri na ila mimuya ine ya do phelekedzea ane phala kha vundu la KwaZulu-Natal i do sia hu tshi khou rothola ri kho to apho ri tshabelesa kha vundu la Eastern Cape na hone ha bona temperature dzi fhasi ha bona na makole ha bona mvula zashu dzi tshi khou phela fhethu ngo qebega ne phala temperature dzi fhasi bukuma Makhanda 17 degrees ra lebelesa phala Western Cape na hone hone kha phenda shango yashu ri khona zo mvula zashu do ba dzi khona temperature dzi khona dza ntha u phala Frenendal nga 26 degrees fhedzi Beaufort West 19 degrees zwa tamba fhedzi zo ri kho yana phala kha vundu la Northern Cape hone kho bona horapo a una mvula dzine dza kholabela fhedzi do rothola phala Sutherland nga 17 degrees Kurumani ya ba 27 degrees ra bvela phanda nga utalo Free State hone na hone ha bona la temperature zibukati Welcome 25 degrees ra labesa phala Sasolburg none 25 degrees ra labesa vundu la Northwest none a una mvula dzine dza kholabelwa ubva kha nne ndizo ndo ba farela zwone matekwana a vhuḓi